Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensbi aprang sinil hinpen kardon pajrik no kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nejit kramsa non birta thepi lang pon eksinang. APRTC Dhonsri CC atum pensmi kilik pai don jiaphan campaign committee ke sengpon. Di pholong ta unity march ajai make paman pon. Chinthong ke GBV school hem kikim kerang bom apot Chinthong arar tumpet ningkarong alam thich paklang pon. Tim rongkhang atumpet rongkhang konsensi PS tin arar tumpan longli pata keron pon. Non puthot birtang ton pen lang pon eksinang. Non ke wangzi MLA kilik along Dhonsri MSC konsensi along pen sami. APRTC party aphan ke ong dunga vote pen ke phai ponji aphan pusi. Dhonsri APRTC CC atumpen si 6 dang pon bomlo. Lasonsi phai kunini phai Christiani sami Dhonsri APRTC CC atumpen patir pi ponsi rong mirdan committee hololong mai ingni pon. MLA kilik phai ponji aphan camping committee sami parja ponlo. Long live! Long live! Long live! APHRC long live! Long live! Long live! 62 long live! Long live! Long live! 62 long live! Long live! Long live! 62 long live! Long live! Long live! Jai Kathar long live! Long live! Long live! Jai Kathar long live! Labang so mai long chitong duna tumpen chiton sarpen convener Mohon Singh Tokbi co convener Jirsong Tisu Birsing Singnar Kursing Hanse Borsing Teront Dorsing Rongphar Sangpi Basapi Ingtipi Lapenki Amrit mes atuma phansi apu pek ponlo non ke wangzi MLA kilik ahut bangki APRTC aphan ke phai pon vek ji phansi jakong don sami chirap chitodun pu lapen karbiang long bangki APRTC atomsi MLA kilik sami high at pu pusi Dhonsri APRTC CCM mai phu Mohon Singh Tokbi pen pachini pon election campaign committee ke seng lasi pini la co convener seng bon lo dak Dhonsri entire Dhonsri constituency so election is sek so keja ponji bake lang ponji ke control ponji phano lasi nitum dak total banar kep nitum co convener seng ponelo lasor logot pachirap dung ifan bangkep ta amen thapon le he tasi la sorting pensi alang litum la election is sek ke langpon po ba charipon po election campaign committee atumsi japon po percent lu non bangki athepima non elitum along ka prek la langdam pusita BJP party bangke non herlang BTC long ta hadata remandelo BJP tumke lapen Bihar long ta remvek pu pusi non la media long thek long tengke la son lapen media along ke lang don tengke la jitu Modi constituency la long ta BJP leaders an ke cherian lablo la son si media long anibang daklang napujo mass joining aniwang do pusita hedi la bangke divide and rule policy phananchot lagi karbiang bong taso ketha taso divide and rule policy la bangke karbi phan epa virya kam si claim rong la mass joining bangke la si la rat tu chini pame taso puthak lake ala jitu RSS lapen bongosena direction teng si claim la se ratum manga ning dok de la so divide and rule policy akam mang non mang ke ratum da chirok toklo la so di mass joining bangke la tum jo hele claim buta ali bangke long lelo PP party tum ke non bangke bhut bangke long lelo athe rat tum भूत के जगेलो पुसिपुनन धुपके asi ladak parem et po BJP candidate do pusita MLA candidate do pusita parem et po भूत जगेdat po rat tum bangke nasi dake FSLC fansi aning che thelo nasi
dak APCC MLA candidate phansi vote ki jok chot pu Karbi Anglong arat pen Dima Hasa arat alason lo namasi 100% ke highway pu non phong bangke Dhonsri angkang along pen kyong dun avut pen ki pai pon chia phan ki APLC aphant un an bang ke cherap chi tudun pu ning aklong pen siklar sapen chi cherap chi tudun pu la pen wrong group along an sami vut ke reklong asami un an bang ke cherap chi tudun pu si ko convener nirmali atum pen ta pachini pon ni dak rong medan community hololong kipa do bon la ke ni tum ke ni ke seng pon lo la non election phan wood committee ke seng pon ke cheng pon iglo all dhonsri 19 dhonsri along asi che arpu ja ta ni tum che bak thai lo la so arpu teng pen ke ni tum ni che theklong si do non ke bang ya phana bangeng tangkring pen sin ni tum che campaign pon pami po ke bangji apor hoda bangke non reclaim ke dam je phana bangke ni tum che sik lab lo asi ke cheng lo pini pen ke cheng lo si ke bangje hoda election phan ke ni tum che pahai phan ke an ke ni tum dhonsri along angkang pi an phan ke ni tum che campaign po pen pahai pon phan si ni tum ane bol ipo hai ta pahai po athe ke dam tang ahut sita me hai hi chodan na lo le ka do wira tum ta chini lo asi non phoi bang ke hai jiang ring bang ke thetan yang lo lining thedo asi non ni tum ka do ka we dak ke chetong ke la so phana puthak lo ar pu che ba ka bang ke la ke ku kwet pen no ra puthak phan sin ni tum ke che bak lo angke la lo non ke bang ji phana bang election bang ke ni tum ka do ka we women an sta me ninga klong pen sin ni tum ke ni ke bor i lo ke matha lo ne tin ta mane non election phan ke pa hai veksi ni to ma jai ka thar sa na ke japon misen la so ka thek long pen si tum ka do ba we women do an ni tum isivet chingrum lo pen sopin somar tum sta me do lo non ke bang i phane pa hai phan ke si pa chini o ita la na lo pen sa tum ta than lo po phai kuni phai khri si ani Sardar Villabhai Patel ingding pharoi sirap phokep mhang thek ani India kang pialong pensami unity mars paman pon la puson tadaksi Karbi Anglong administrations atum pen spathir pi pons along Karbi Anglong Tamas council laban ki Mera Yoga Bharat Karbi Anglong atum pen charap chetudun pensi dipulong smi paman pon ada porphai troxia por malong pen diputara lang so clock tower along pen akeng pen kidam pangcheng ponsi kasa patfu khlamalong pali dam pensi Sardar Villabhai Patel amholong mirula pen milur kai pon si chkimu pon Karbi Anglong DC nirola phangchu pi pen ke chari pon amalong alhiaman pen Karbi Anglong Tamas council CM Dr. Churam Ronghang MP Amor Singh Tisu la pen ka prek man peng nda chitong dun jane Sardar Villabhai Patel 150 years তেখেতৰ আজি মেমৰি হিচাপে প্ৰত্যেক বছৰে কৰে এটা ইউনিটি মাৰ্চ সেইটো আমি বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টছ আৰু দল সংগঠন লগত লৈ আমি সেইটো খোজকাঢ়ি এটা মেছেজ দিব লাগে যে এটা বাৰ্তা দিব লাগে যে আমি সকলো এটা একতা হৈ বা একতা থাকিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে জানে যে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল সংগ্ৰামী নেতা আছিল ভাৰত যেতিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন আছে তেখেতৰ এজন এটা নেতা আছিলে প্ৰথমজন ব্যক্তি তেখেতৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গৃহমন্ত্ৰীও আছে তেখেতে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বতে কিছুমান গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ভাৰতত নাথাকে বুলি কৈছে কিন্তু তেখেতে সেই গোটেইখিনি সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি ভাৰতৰ লগতে থাকিছে গতিকে আজি তেখেতৰ মেমৰি হিচাপে আমি প্ৰত্যেক বছৰে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল সমান্তৰাল হিচাপে আমি এটা ইউনিটি মাৰ্চৰ সেই কাৰ্যসূচীটো লৈছে যে চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচী গোটেই সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত সকলো
স্কুল কলেজ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট লগতে দল সংগঠনে ইয়াত আজি সেই ইউনিটি মাৰ্চটো সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হ'ব Longri longpat lapen khai ching thur dunangji lapen paprang dunangji lo potangti luka charli pen tok lang ka thek pen hanlo lasi karbing long angkang englong arlok lok an sami lu charli ednangji lapen ki tok lang charli ednangji pu CM Dr. Turam rong hang pen bori ponsi nizang karbi englong laka ke thom chinthong MSc consensi ke parlopon habai ingti arong lang sami Kusturba Gandhi Vidyalay chi hek pen KGBV school hem kim rang pon bomlo Lasil bangso school hem ki kim kerang konsi ke tang tema pu klarda kalam ki chini Japan pusi nili tuma pherang ke himari bongrom bend atim klongan humri ramsi lebangso school hem ki kim kerang pon la bangke phan khrit rokep an ke patang alu pusi pa chini pon Chinthong hawar along la puson ke thiding school hem mate saikam hem ki kim kerang pon bangke theklong le pinlang labang school hem lo ke cheng silu Lasi Karbi Longri Council CM Dr. Turam Ronghang Lapenki Karbi Longri Council Deputy Speaker Avijit Kru Atumpent La Puson ke matha thek Chinthong Hawara Tumpan Kaching Hon Pon Pent La Bangsu School Hem Kikim Kerang Pon Thegapot Habai Ingti Arongara Tumpen CM Dr. Turam Ronghang Lapenki Deputy Speaker Avijit Kru Tumpan Kachuru Pajirpon Lapenki Wangji Srina Inkorat Shok Achingkan Hutpen La Bangsu School Hem Lugathan Por Pangching Pon Thujia Phansami Habai Ingti Arongara Tumpen Puthot Chiniri Amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta 60% to 50% akam bangke junpon lo pusini tumahin pen thekon lo lapen non ke claim ni over side ai ke claim pon nai akam bangke do pon ulang boy pit sistame nil tumla contractor sap phan sistame chuning ripon lo answer sika petang pon da prangi phan sin tum hin pen chuning ripon lo nil tum deputy speaker mode nil tum local MSc sara phan suri kardom pajir lo alnon nitum la chinthong phang la son school nage wan pithe ka pot bangke nitum hin chinthong ara doan pen nili hin pen tame langli phang kur bang thu pajir pon thulo aro nilitum la son school bangke imang ason chinthong ara along la son school nang bikok ji tu bangke nilitum ta matha damun e pin ason sinitum chethek long kai siri holiraming ti chinthong ara ki sungu pima langli chini pame Niritum ke cing honne sar, Abijit Kru Hansami dak MSc lo pate deputy speaker sar Abijit Kru Handa Churorian lasi dak niritum Chinthong long kapo pinai Karbiang long kora trok homosti pen ke dak lo kapo pinai pusami lasi dak rata pajing thurnang Chinthong rata pua kamatha pen lason lo KGBB anthe dunga school dak naman pi phangke niritum habaing ti rong pen Bunoi ba Chinthong rat pen sami nilihin pen ke arang itu pan kur bang tu ansusi akimik son thak ke ban thi pan si nilitung ke arang itu pan churu resi nilo as nilit nihin pen ke pan si iningi bang ga pan cholo Longle hem phuvek atumbang ke longle pata do edang jipu Karbi Longri Council atumpen bori ponsi ninizang Karbi anglong rongkhang MSc consensi ke parlopont kedamtang phai kuni ni phai sirke parni Purthimi akemang 2.0 po thepi NPNC CM Dr. Turam Ronghang Arideng pen Ronghang MSc consensi arat tumphan longli pata kiron pon amai pe pon lo bon semela bang sorni ke rat tumphan longli pata kiron pachtang pon un edad lo lasi Ronghang PS3 arat tumaphan longli pata kilong dunde tum ana phan sami MSc long bison be hem long pasi puthot longli pata ron pon thulo labang so longli pata kiron pon aja megalong MSc long bison be Karbi Customary Law Board Chairman Muniram teron pen chenglok kaprek prek man penge ke thidim ta chitong dun ake joy pen longli pata ke longpon apot Karbi Longri Council CM Dr. Turam Ronghang MSc longbison bi atum phansami rar tum pen kachuru pajirpon board hol ben great sontibum Karbi Longri Abirta nili supo men pen ala rubison teron pen CM sar phanta nili he churu pike he di ake joy pen alang li la so potana ke claim pithek phan ke nili he ningarong lo churu lo he Mane hedi so sarphanta bang ake joy pen potanang claim pillo long pirtimia kemang pen hedi lanang claim pithek pot ang susi churu lo avelang sar
si non alang li nang klem pi ke hedi la rong khang phanang ke klem pi an hedi mesen lo choro lo sam ik piglo alang litu ni litu han poisa hiki aduli sinang rung re paki joy pe nang rap thega po li ninga klong ban churu ik piglo alang li sar tuliram sar ke hai phanta na pen emisi sar tum han anta ning jing sam pik an lo Dr. Tuliram Ronghang lasu ke bang dak puthimia ke mang long lasu ki pipon long le pota lasu ki pipon asap so mane aporta dori chet lasu dokok ahin dokok lang so joni si puling tin itum keron ponji phan patumi itu masa long bison be MEC 5 nong Ronghang lasu sarang ke than pena na pingkhara teng mesi nane ka che keron nang alang dolang nang idunde nut bahin dokok lasi apuling tin keron nambi phansi ni tum hana pingkhat si ni tum non apuling tin keron ponthu sigapang cheng monthu iglo pinia arni pen Pini Karbi Longri Abirta ban ke lanpan sikang ton pagilo do me thang me kardom